Naragsak nga oras tayo amin, siyak manan ti gayamyo, Jenna Almoite, kasma ng biyanang. Sa balimanan nga istorya ti may patangatang dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Juvie Rico, dito Hong Kong, from Alicia Isabela, Glenn Apostoles, kan Lisa Cabasa, dita Canada. Kastiman ti kunani Kabsat Basilia. Dirma ng biyanang, gapoy ti kinarigat ti panagbiag, nagtrabaho kas babaunan iti agduduma abalay. Kat istoryakan kakat napasamak iti naudi pa nagtrabaho kas babaunan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay si kagayam ti baro a babaunan. Si kati may sukat kan Elsay. Wen manang? Ni, apay man tawam mo? Apay amanang kung kunang kanya. Ay kwa, 35 ko. Siga? Ni, agkatawanan tamagayam, ape amanang kung kunam kanyak. Ah? Ay? Awagan kalat tangaruden itinagan mo. Dapat lang. Basilia tinagan ko. Panagriknam sa magkaubing tarupam. Kaslanto pa'y bakitan kang amsyak. Ne, kita ma, amang ano di mo amutar aramidam dito, kababayin kadagiti amuta. No siyak, nairuwamak itirigat. Iso ama siguradok akabaalak amin at trabaho ditoy. Amangan no ababati pasensyam. Tapno ibagakkan ka niya, nalaka makaunget da sir kan madam. No adda di da magustuhan nga aramid mo. Ay, kasta aya. Wen, iso nga isa ganaam dayta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Si mangput kamat gaya man malo. Kasangsangpet ko laeng madam. Pasensya kan, adda ngamin napananmikin ni Seryo Itay. Nagmerienda ka din. Saanon madam? Sa anak pa'y mo't amabisin. Basilia! Yes, madam! Mangisagana ka man iti merienda ni Malo. Itay pa'y gayam asim mangput. Ngamapay adi mo pinagmerienda ngay. Ah? Ay kwa, di na ngamin kayat madam, di nan sa kayat di pansit kan tinapay. Ah, ni? Saan man madam kayat ko? Ngam nabsugak pa'y ngamin. Alan, Basilia, ingka mangisagana iti merienda ni Malo. Taamangan lumabain laeng. Anyamatan, padak ababaunan pagsirbya. Anyat ko nam, Basilia? Ah, ay, kunak ma'am, anya ang merienda nga iti saganak. Anyat kayat mo, Malo. Kumpurmino anya ti adda madam, sa anak mo't anaarte. Alamang kita kalatan iti mabalin mo nga idasar ijay, Basilia. Ay, yes, madam. Mabit lang nga raw, tamang irwarak iti sandwich kan Diyos para iti padak ababaunan, madam. Kan pansit, kan macaroni salad. Tadanggayak man amangan, tapno saan amabain, anya, madam. Ala, makaammo ka, Basilia. At dan sa lakad yu kan ni madam, sir. Mapan kami itayan ti kumarin ah. Anya gagaraan nyo dyan ngay, sir. Income laag pasyar. Ay, no kasta, mabayagan kayo dyan, sir. Alas 12 to siguro nga agawid kami. Ah, okay, sir. Agluto kayo latay ti pangaldawan nyo ken ni Malo. Wana, sir. Di kay agbisbisin, tapno maaramid yo dagiti trabaho yo. Ayun gayam, di gusan yung tuman da white, blacky ken brownie. Dalusan nyo matlaang ti kulungan da. Wan, sir. Arigladaw. Matungpal amin, abilin nyo. Ni, apay ngay Basilia. Nakamatider kamatlat taditan amang buybuya kanyak ngagtrab-trabaho. Una ta kayat ko ang makitan husto mo lang tararamida, Malo. Anya? Ala, ituloy mo kay dita agmap tapno malpasan. Nay, dubliyam iti day jabanda ni At dapay makikita arugi na. No tulungan nak nga tangamin tapno mabibiit amalpas. Ibasurak pa nga rod dagiti na orno nga basura. Panagbabasura itaya? Wan. Ala, ilapas mo tararamidam. Tanumalpas, isarunom ti kulungan dagiti aso. Uray siya kung timang digos kadakwada. Agawa amot ang mga numaurasan ka manen nga agi basura, kat nagasidag mo ti pagbasuraan. Wan ka di. Dinak man isuro, Malo. Nalipatam sa amatan, ngay mun unaak nga dayo ang nagtrabaho dito, hingam sika. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Malo, ayan mo! Madam!
Adda ni malo, Jerwar. Adda ka di para medyo kang kuana. Sukatan na kumati kortina iti silid mi. Ay, siya kunti mga ramid, madam. Uray tanalpas kunti trabaho. Alaman nga rod, tayblo a kortina ti isukat mo, wan? Wen, madam. Ay, anya pa ngay. Awanan da duma ngay paramid yaw. Day jelaan. Wan, day talaang. Madam, apay ka di. Ay, ayabandak sa itay. Awan, tada ko maiparamid ko. Ngam nila kanon Basilya. Siya kunti mga ramid iti paramid ko man ni madam kan kamalaw. Ingka jayang. Pasensya kayon, madam. Adda nga mintay pinaaramid ni sir. Katjak pa'y nalpas. Okay laang. Sana bali. Tani Basilya latan timang sukat iti kortina. Sige nga, Rod, madam. Pasip-sip mo da ito'y amalo. Mayat ti posturam, Kawan na talunis ita. Day off ko. Ayuin anya. Kat, papanam nga Sa dino pa'y kuma, agawidak Ah? Agan-anad ka nga, Rod, iti panagawid mo, Urayang mat day off mo Ta iso mat ti panagawid mo, no kaya mo. Wun, okay lang kanyak. Agrobot ka katid, Basilya. Ay, wen madam, apay ka day? Agpili kayo pa'y dito isakbay nga agawid ka. Bag, lupot, sandal, kan kalkalugong. Itad ko kada kayo, tasaan kumatlaangan ama o sarda kita. Ay, kurso na dakman day ta pink abag, madam. Kan nangisit a sandal. Ala, da kayo na adwa ti makam mo. Pagbingayan nyo latan, ibatik dito yan. Sige, panawan kayon. Oy, malo, di ka pala mga lala, tasyak ti umunang agpili. Ha? Di ka madanagan, tay batsyang ka. Kukwam, tay pagpilyak. No kasta, addan kadwam ababaunan ije balay dagiti amaw, Basilya. Winanang, kalpasantiin na mabulan, addain nalada kasukat ni Elsie. Katapay nga rod ngay asan ka naragsak. Masurunak nga rod iti day amalo. Apay akasurun mo. Imbes sa maragsakan ka, tada katulungam ngagtrabaho. Adda nga madamotan kay nagaw ko kadagiti itid ni Madam agamgamit. Kitaan nyo Ada intad ni Madam Julina agamit kada kami. Imbes asulwak dagijay, saanan tadan kabingay ko. Anya? Saan lang nga day tananang? Amuyumot nga awan anak da sir kan Madam. Kahit anya kumaitan no awan anak da. Di umabuybuya ayan dagiti ipupos ti tataw iti social media. At dagiti amo amang ipatawid iti sanikwada kadagiti babaunan da. Nukas jeng awan anak da. Amom nga raw no sikat ti pang ipatawidan da iti dakkel abalay da. Dakkel ti posibilidad na akas tananang. Amuyumot, mano atawanan ang nagserbi ak kadakwada kas babaunan. Ay, jak amukan ka Basilya. Nariga ti mang namnama. Iso asan aday ta ti panunutam. Ti di trabaho, ti pamaysam. Saan adag itatawtawid. No aday tadakan kagyamang ka. Hanggang no awan, agyaman kalata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta nga iti trabaho mi jay bakit? Kumusta dagiti amom? Nasaya adamot la ka day? Wun matlakay. Ti ko na ni Basilya idi karugrugik pailaang. Istrikto da kano. Ngam no palpaliiwak da sir kan Madam ita. Kasla saan matapod no. Nasaya at dangamin kada kami. Kitaam da gitoy. Inted ni Madam kanyak. Managparabor da gijay nga amo. Amangan mo't no pamadakas lang ti sausawang ti padam ababaunan. Jak amo alakay. Angam itian niya ko maaga po ngay nga aramidan na ti kasta. Amangan no damot dakas a motibo na. Kuno saan? Amangan no di na kayat ngagtrabaho ka ijay. Saan mat nga iso ti mang papasweldo kanyak? Saan tayo nga amo ti kapanunutan na? Nang runakit na ko na mga dasabali anadlaw mo nga ugali na. Wen nga rod, no awan dagiti amo mi. Nakatugawlatan nga agbuybuya iti TV no sumro. Nalaing pay nga agibaong. Apay, awan CCTV daya. Jak amo. Kasla awan mo. Kat agridam ka abakay. Di mo itulok abaon-baonin nakalatan di kadwam ababaonan.
Basta siya, aramidak lata ti trabaho klakay. Uray ta nasing putmut damadam kanser kanya. Naglalang to dagiti nateng amulayo iti arubayan nyo, sir. Uray ni tatang ko, mahilig met dayjay nga agmulmula iti agduduma, sir. Kasta kami ngamin alalakay kan babakit. Kay kayat mi, no aramidan mi. Madlaw ko nga rod, sir. Adot kwartayo, ngum nagagat kayo pa ilaang nga agmula-mula. Isumat ti exercise min akin ni madam yo. Narigat no day tala agil ilad wan agboy-boya ti mar aramid. Kasla agsakit kami no awan mar aramid. Nasaya at data, sir. Adda pa ka kumikuman nyo. Adda pa'y presko anatin nyo. No nalawa kumapay ti arubayan akit nayunan mi kumatimulam eh. Mabalinin data, sir. Agmula kay tumanan ano maibus dagita. Sa bagay mo't kidi mga lakaman kidi iti petchay tamangigisa ka. Ayun, sir. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Oy, Malaw. Anyat nagsaritaan nyo ni Sir Ronel itay jarubayan. Dan sa may limlimod mon, Anya nga ilimlimod nga ibagbagamot, Basilya. agpapapansin kan samutan kan ni Sir. Wano, ang mga no dake di matan limod a relasyon nyo. Kat saan may nga amo kan ni Madam. Ay, agtanang ka, Basilya. Saan atila at atapom? Nadagsan day tanga akusasyon mo kanya. Amumat nga adda asawa mi kin ni sir. Kastat ibagam. Nagalas mo ti panagpampanunot mo, Basilya. Sa bagay, uray lakay ni Sir, aduk kwarta na. Uy, agtal na ka. Inton mangag ni Madam day tangay bagbagam. Anya nga rin tinagsaritaan nyo ngay? Ti may papan itimula da di ta arubayan. Day jay laeng. Awanon da dumapay. Sigurado ka. Wanmat. Awan dakas nga intensyon ko anya. Imayak dito'y tapno ag trabaho. Saan atapno ag papansin iti amo. Amangan no si kamot kada pa naggusto na kin ni sir. Ipaspasam lakan niya. Saan mo ta? Itan niya gapungay? Tarabitab ka mo, tilay bagbagam. Basilya! Malo! Umay kay man! Ah, ay sus, agay ayab ni Sir. Ay, ditakan! Ni, nagloko mo't day ta Basilyan. Imbati na hun. Imbes adwa kami nga ay ayaban dagiti amo mi. Agbati kayo dito'y balay. Ta ipakonfine ko ni Madam yo. Ha? Apay Sir, agan ano ni Madam? Maditirik na. Agkakapsot. Di pa'y makapangan. Ala, kalaat sa day ta pa nagsakit ni Madam sir. Wan nga rod. Da kayo ti makamo dito'y balay, Ay, un Sir, di kay madanagan. Saan mi abaybay antibalay? Bantayan mi anaymbag, agtrabaho kami, pakanon mi nagitidingwan, dalusan mi ti intero abalay, kanuray nagitibalay ti dingwan nyo, dalusan mi. Alaga rod. Ilugan yun dagiti gamit mi. Tamapan kami di ospital. Ay, nungay sumuro taklangan Sir, tapno da katulungan nyo di ospital. Saanan? Tamay sala ang timabalin nga agbantay. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Ay, makapabanog tagbantay ito ospital. Makapuyat. No nabannog kayon Sir, siya kung timang bantay ka ni Madam. Okay lang ken ka. Ay, un Sir, kabaglak mo, tapno saan ka amapuyatan. Alaman nga rod. Si kapay lang tagbantay itong rabi. Aginanaak man pa'y nga rod. Talong aldawan asika timang bambantay ken ni Madam yo. No kayat mo, agawid ka pa'y laeng tani malumot tagbantay. Tani, madlaw akurang titurog mo. Ay na, okay lang mat Sir, kabaglak pa'y mat. Amang ano inton Sabado pa'y ngamin amakarwar ni Madam mo. Di kay madanagan ta kabaglak Sir. Di ore makatawang ko, toy ayos lang. Makapuyat ti agyan dito'y Basilya. Ay daw kailangan Sir, pasat ti trabaho day takas kababaunan niyo. Sigurado ka. Agsasaruno mo ti panagsuyaab mo. Madlaw ang mapuypuyatan ka, Basilya. Ay, samot Sir. Map na kakto ba ititurog. Didak pa kadanagan. Ay.
Kumusta ni Madam Basilia? Ni, aping adaka to'y malo. Day off ko ngamin. Iso asarong karakmat ni Madam Kumusta nga iti amo ta? Kamayat asa-asikas work anay imbag. Nakaturog samot. Natural. Kikita man nakakidum, damagang pay lang no nakaturaw. Ne, adda ka mo't gayam, malo. Wan Madam, taumay kayo kumustaan. Kanangyagak iti prutas aka ninyo. Presko a prutas dagita, taimpaw it nila kay ko. Aya, agyaman malo. Sip-sip talaga dahi ito'y ababaha eh. Mangukis ka man nga rod dita sa bata mga anak man. Ay, wan Madam. Ay, syakon malo. Manwa sa bati o kisak, madam. May sa, duwawan no upat. May salaeng. Jak pa'y unay makapangan iti ado, Basilia. Apay, nagkapumanan na gito insang pamuanat na tangkan prutas, malo. Ijay lugar mi, Basilia. Mula nila kay ko. Imbes nga ilako yung tap na dakwar tayo. Agpa-impress ka mo, kadagiti amo-tamot, malo. Ha? Ni? Saan mo't Aklunam ka din. Nakadkadlaw. Kabisado ko nagita nga style. Mabasak titig-tig na iti may sa tao, malo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Day tuyan ti pinaalam anatang kan prutas, Basilia. Ni, day talaang, nagbasitan ngay. Kurang day taa. Opat kay laang matijay. Sika, tay kadwa makatulong. Kanta agasawa nga amom. Masapul nga ado nga amang timaitid ko kadagiti amok nanang. Tagpakalaing di kadwa kababaw nun. Adda sip-sip-sip na. Anya? Naskan nga pabangluak mo't kadasar kan, madam. Jak ipalubos aday di amalo ti mairanod iti kinabak ng jilakay kan bakit. Intundum tang daw nanang. Ay na anak ko. Di mo pagintirisan ti saan mo ako kwa. Anak da ka aya dagita nga amom. Tapno si kanto ti pangipatawidan da iti sanikwada. Awam mo nga rod anak da nanang. Iso nga agsingsing putak. Tapno patawidan dak tumot iti sanikwada Ta sino ko matmang tawid ka dagitangay? Dagi dya sa aso kas kada puspusa da. Jak amukan ka, Basilia. Di mo amo talaga ti maisuraw. Ronel lakay. Patarimaan tan sa jay old house ijay probinsya. Ta ijay tan nga agnaed. Apay, di mo kayatan dito syudad? Nauma akon dito'y syudad. Kaslaad-ad dangag sakitak dito'y. Marengrengak kadagiti ungur ti luglugan. Kastamutten kadagiti tattao iti ruar. Asok ti lugan kanda dumapay. Kayat ko ti agaliwaksay iti aw-away. Ti lubang ab iti presko nga angin. Kan naimbag ijay, taasidag ti baybay. Maya ti mapanagpag na pag na iti igid ti baybay. Mabang-aran ti riknak nukas jay lakay. Ay katadakin ka tayo ta, bakit? Kasanong arudan to'y balay ta dito eh? Mabalintamot nga ipaabang lakay. Saanan? Narigat yag paabang no saan mo ang mabantayan. Isu nga ilako talatan, bakit? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sino tinangiref itinatang? Apay ka di, madam? Di mo timbaga kada kayo. Asakbay nga irefyo, ikabilyo pa'y nga umuna iti plastik. Ay, wan. Ni malo tinangiref ka dagita, madam. Ay abam man ni malo dito'y. Ay, saanan, madam. Siyak tulaangan ti mangibagakan kwa na. Amangan ngamin no ma-stress kayo, kanya pa ti mapasama kada kayo. I-plastic ko lat tadagitan, madam. Kan may sa, di na basta mapanawan tay kuko na iji garahe. Apay akasta ka, Basilia. Nalaing ka nga agpabasol iti jakmet inaramid. Anya ti bagbagamot si Kamalo. Nangagko ti imbagbagam kin ni Madam. Jak lang amin mapanawan ter aramidak itay ka. Umasidagak ko ma. Ay na, bye-bye am kadilat taday Yan malo, si Kamat. Para day talaabanag, sakit ang tinakam mo. When angam dadadaalam mo ti reputasyon ko kin ni Madam. Sipod nagtrabaho ak dito eh. Nadlaw ko nakagurgura na. Arsagid ka mga launay mat, malo. Anya ti panggurgura am kanya.
Sip-sip ka mangamin. Ay nasaan ko nga ugali ti kasta. Sika siguro tanakadkadlaw mo't talaga. Ni, apay nga ka sa tibagbagam. Ingka kaglaban, tagdalusak matan. Adula amin nga bagbagam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mangisagana kay ti merienda Basilia, tadda sa nga ili no madamdama. Asidagda ka nun, Ha? Asino da, madam? tay bayar ti balay kandaga. Ha? No kasta? Ila ko yun to'y balayaw. Apay ngay, kasano kami ngayon, madam? Pasensya no saan mi ana ibaga kada kayo. Nga magsagana kayon. Napumanaw kayon dito'y apaman amagatang to'y balay. Kat papanan nyo ngayon, madam? Agnaad kami ni Jay Probinsya. Diyak kayatan dito'y. Para kanyak, nataltali na ay ti agnaad ijay probinsya. Ay, Bala, ingka mangisaganan iti merienda, Basilia. ay, wan, madam. Kahit pagtrabaho am nga rod itan, anak ko. Diyak mo na nang. Ay, di da pa'y nang tadmot iti bingay ko, iti naglakwan da, iti balay da. Ure basit la ko ma. Diyay malasweldok tinted da. Ay nagloko kan. Iti anyaga po ngay bingayan da ka. Apay adaya gastos mo iti day dya abalay. Kat siyempre nabayaga man nagpay kadakwada. Apay awalat may tadamatan na separation count. Ay na, saanan aday tati panunutam. Makulkul la ta panunot mo iti kasta pampanunutam. Diyay man posible ti panunutam. Sana dagita imposible, Basilia. Di kalagbain iti kasta nga aramidam. Basilia! Ni, si ka magayam day tamalo. Ay, nagmayat matabado kan sandal mon, nagsisilap, Si kamot tilamadmadlaw mo. pimintas ka matan malo. Gagangay na taparlor jay ayan ko. Adda ngamin parlor ko. Si kangay, anya trabahom itan. Ay, daytoy. Agi sor-sor-sor iti tinupig kas kadamais. Awam master kanin na trabaho. Isarak nakmamot iti parlor mo. Ha? Ay, apag iso. Agsapsapul kami iti para dalos kan para luto. Adda ngamin paglutuan mi ijay parlor. Kat ijay kamin amang mangan nukwa. Alamang harod, malo. May maya mo lang, iti ta saan na ka mainitan. O sige, ngam ne, bawal ti sip-sip ijay Uray siyak ti amom, jak kayat ti sip-sip. Ah, uwan malo. Promise, sana na maulit tinapasama kiti kalabas. Nagbalbali wakon, malo. Inalanak nga rod ni Malo akatulungan da ije parlor na. Kat impakitak ti panagbalbaliw kon tadyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Kat ita napintasan ti linangan mi adwa kat dita na panagnagak at talaga gayam anasingpat ni Malo tanaparabor kadag iti trabahador na. Alakastan, tagay mo, Basilia. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang! Biyada! Hello gagayam, kumusta manan iti tunggal maysa? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lina saan napud no nagan tintay drama nga makablawa mampay dalibi Luela Marie kan amin na taga Nueva Vizcaya kang runaan ti pamilyana dita Quezon Bagabag kan Villaverde Nueva Vizcaya ni Aurora Vega kan ti pamilyana dita San Juan San Manuel Pangasinan Ripolo kan Vega family kan ni Marita Coquia dita San Quintin Pangasinan kasti man ti kunani kabsat lina dirma ng biyanang may papaan iti asawak ti pagtarayan to istorya. Naimot nila kay ko,
Tano adda buludan da kan kwa na saan ngagpabulod, kan tila may parparit na ultimo dalan ipaidam na. Rugyak man nga ruod, ti agsalaysay. Da kayong magayam ang kalsuto. Sumra kayo Saanan? Umay kulapon kan, no studya na idaanon kanyak, Susana. Nga anya, uncle? Pudno aya, asuto ka no ti impanagan yaw, itimpas ngayon mong anak yaw. Ha? Ay, when, uncle? Apay ngay akasta kayo. Apay abasta agusar kayo latan itinagan. At di yu pa ipakada nga umuna iti original nga kinagan. Ha? Jakto pa'y impanagan tinagan ko kadagiti lalaking anak ko. Awan ti in junior ko kadakwada. Tati kayat ko, saklaing tagnagan iti soto. Sa tornino timpanagan mi kan ni Balong, uncle. Palayaw na laang Jesoto. Sa torbibo mo't tinagan nyo, uncle. San aya? Saan asoto? Ay, uray pa'y. Taday tatitim matak anagan ko. Soto. Nagadumot anagan ang mabalid nyo nga usaran. Ngam apay asoto pa'y laang. Adda kata Mario, Doro, Toribio, kan Flavio, no isaw. Inalami nga min ti pangrugyan tinagan mi kanila kay ko ti palayaw na asoto, uncle. Susana tinagan ko. Tunyo mat kanila kay. Iso sukan to. Sukatan nyo tinagan ta anak nyo. Jak kaya tekasta. Basta gusar kayo latay tinagan. Saan ang mabalin tekasta? Nagloko mo day tanga ulitag kun. Tilay parparit na. Patinagan nyimot na. Amin mo laki din iparit nan. Anya ti problema iti palayaw ti anak taya, bakit? Jak amo ay ti day nga ulitag ko. Di na kayat nga damangusar itinagan na asoto. Kahit, apay, isulat mabalain ang mangusar itinagan ang soton. Nalabos mo daytan. Patinagan ni parit na. Wang nga ron. Kat, inadaw tamot iti pangrugyan tinagan ta Jesoto apalayaw ti anak ta. Susana kantonyo. Kahit, kasano nga ron? Baliwan tan ti palayaw ti anak talakay. Naimbaglaki din, tapalayaw na laang Jesoto. Kasanon no day tati imparehistro ta anagan na. Agruam mo tinday dyan ulitag mo. Naturay launay. Bay antan lakay. Tungpalan talatan ti kayat natap na awan rere. Welcome to Jenna Almoita Drama. Unay mo't day tan soto. Patinagan iparit mo. Anya aklase ti panagpampanunot day ta. Tila iparparit mo. Nagadlo anagan nga usarenda. Ti panagan ko. Jakto pa'y impanagan kadagitan nakta. Isudan tulaki din. Katanya kumatdakas na aya. Di ka katagyaman tanakurso na daan da tinagan mo. Iso at tinulad da. Jak nga rod kayat da kapada na anagan. Sakla ang tagnagan iti soto ditoy. Awanan ti sa balipay. Ne, aguray ka. Asino dyan nagparada di tabatog? Italaan napansin ko day ta. Bisita da marisitang. Awan ngamin pagparadaan da di tabalay da. Iso adi tabatog tinangi parkingan da itilugan da. Impakada daking ka. Saan? Ngumapay, masapul pa'y laya. Kat siyempre batog taday ta nagparadaan dan. Payman. Papanamanan. Saan ang mabalin ti kastangar aramiden da? Agpakalaing damutan. Kasanon rumwarak mait. Pag naan ti motor ko ngay. Naglawa. Saan mo't anapulatan ti dalan? Basta papanawag na kita. Abay, nagkunakada kayo adito'y batog may ti pagparkingan nyo. Ay sus, agtabtabao manan ni Soto ijayon. Ikatan nyo tulugan nyo dito. No sino taking bisita ka na kayo. Iti batog dati pagparkingan nyo. Soto! Umay ka man ditoy! Makasali tulugan nyo dito. Ay, kababain ka dagiti sa nga ili damari sitang. Anya langatan ti maibagbagadan. Ay, mangibabain day tang asawak. Nagalas ti ugali na. Pasensya kayon iti inaramid ti asawak idi kalman, marisitang. O nay mo day jay nga asawa mo mare. Awan pa'y pakisama na matakaro ba? Itala ang mga dagparada di tabatong ti balayaw. Siyak ti mababain, gapu iti aramid nila kay kumare.
Bagbagaan mga amin di asawa ma. Paspasurot kan sama ngamin kang kuana. Tubtub nga rakmat ti madi nga aramid na, mare. Ngam apaan naknukwa. Iso nga agsardengak nga agsauno kas jay abagbagaak. Nalabos mga minti kas jay nga ugali namat. Naira napay maasa nga ilik jay kas jay na. Ala siya kung ti agkidkid daw iti dispensar, gapo iti inaramid ni Soto, mare. No si kawan problema. Gamja asawam ti makapasuron. Kaslawan ka sa pulan na iti pada na tao iti kas tangararamidan na. Pasensya kayon at alaga, kumare. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mga nun, Apay anak kami suot kali na. Anya mo ti kastang style mon. Agayab ka mangan. Ngum na kami rugrug ka. wun tama kapasurun kamot ngamin. Siyak ti mababain itinagalas nga aramid mo. Kinasarita nakitay ni Marisitang. Nasakit tinakam na iti inaramid mo. Siyak manun tinagkidkid daw iti pasensya kun kuana. Inkid dawan ka iti pasensya, Soto. Nagkuna ngamin ayang agkid daw ka iti dispensa. Kat basol damat. Kasano nga agnakam da no kasta ka. Basol damat. Agparking da iti saan da sakop. Ala, huston, mangan takit din. Ituloy tanto no madamdam at agsarita. Mangan tapay. Agkasar ka no gayam ni Donalyn akaaruba tayo lakay. Kat, anya ko man wag kasar. Kat ibagbagak laeng taado ti maragsakan. Takamaudyanan na, makaasawa mo't laeng. Ti amok kat mabakitan abalasang dayjay. Awan bibiyang ko nga ore mabakitan abalasang wano makiasawa dita. Saan mo't asyak ti mang pakpakan kadakwada? Anya ko mat pakibiyangak dita. Apay aya kasta kasuto. Talaga ka ding awan pakibiyangam iti kaarubam mo no kalugaram. Narigat ti makibibiyang, Lina. Biyag mulaang ti pakibiyangam. Tapno awan gulo. Saan akasta ti kayat ko asawan? Surum kumamot at ti makibagay. Agkakalugaran tayo nga ro, di agtitinulong tayo. Saanin nga uso ita dayta? Kanya-kanyang biyag itan. Isabaybay aman dagita akaruba. Ora agkakasarda dita, awan pakibiyangak. Hello, Nana Lina. Umayak man. Nay, Aida. Ay dumanon ka. Umayak man agkid daw iti pabor kada kayo, Nana. Numabalin ko maamabulod tay dakkel alamisaan nyo. Kandagi tay monoblak at ugaw yu. Tamausar ko mainton kasarmi. Ay katwon balasang ko. At damot kit di dagi tay mabulod iji barangay hall. Ngam kurang, Nana. Kaano nga alaan nyo, Aida? Inton bigat ko, Manana. Sige, umayon tulat taalaanan, balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agpakalaing kamot abakbakitan. Nagwan ka, adi mo pa'y dinamag nga imo na kanyak no ipabulod ko no saan. Kat apay, di mo ipabulod ay alakay. Saan? Itaan niya aga po. Nagregregatak nga inararamid day along table. Nalagda kayo ti inaramid ko iti day. Apay, pangbulod lang aya. Italaang mat nga agbulod da Aida. Oray pay, jak ipabulod day. Gumatang da iti usarenda. Kundi paskenda, ngamawan mo't gayam aramatan da. No agpaskenda, siguraduan da kumpleto ti gamit da. Tapno saan da nga agbulod-bulod. Ay, dagitay tugaw nga rod ti pabulod ta. Ay, saan? Inton madadahal dagijay. Inton ibas-ibas dagita artak. Mabayadan da nga raw no madadahal. Pagtugawan laeng mat dagitay ninong kaninang. Basta dak ipabulod dagijay. At damot tayo naramid da pagtugawan iti salunan. Adula amin nga amudamat dagita. Mangibaba inday jay nga angkel mo, Susana. Anya lang atan ti aramaten da ay da inton kasarda. Saan na bali, auntie? Adda ka no nagbuludan dan. Ay, kasla mabainak paikit din adumar ay to iti kasarda. Takas jay mo't jay ulitag mo. Baybayaan yun ni Uncle Auntie. Umay kay lata Amangan no adama ko nada Aida no di kay dumaray iti kasarda. Sapay nasaya at matatao ni Aida. Day tangarod ti pagbainak, Susana. Nasingpet da akaruba.
Ngamjay ulitag mo, sabali ti ugali na. Lolo Soto, makilinong kami man dito'y balkonyo, agtudumutan. Ay, saan adito ti pagistambayan nyo? Bulakbul kayong ubing nga. Pumano kayo dito? Makilinong kami, tawan pa yung mi, Lolo. Agawid kayo kidden. Nagkunangamin nga agbulakbul kayo. Tilan tuman makudkudit yun dito yan. Ala, pumano kayo? Hintay yung arudan, agtaray tayon. Adatul tayo, Uncle. Ada, apa ya? Nasaw ngamin ni Auntie Ide nga adda nalawa atul dayo. Pagbilagan mi ko maitirik, kurang mo ngamin sinagatang nila kay ko atulda. Di kay kundimula, no awan mo't gayang pagbilagan nyo. Ha? Jak ginatang day di atulda, tapno bulod-bulodan nyo. Isublik mo't laadagos, Uncle. Oray pay, no madadaal ngay, mabayadan nyo nga rod. Insaganaan nyo kumapay ngamin nga imuna day taa. Nakurang kayo ngamin iti plano, iso kasta. Puro bolod tar aramidan nyo. Alang arod, mapanakon, Uncle. Nagado ti nakatambak agamit dito'y likod ti balay. No saan ama usar dagitoy, ipadawat mo lakay. Ay, saan? Sayang no ipadawat. Ket pangusaram nga rod kadagitoy atugtugaw, lamisaan, arado kas kada aparador. Nagsukatan ta dagitoyon, pangusaran ta ngay. Ginatang tamot dagita iday, apay, dinawat ta aya. Ket pangusaram nga rod, nakatambak dala dito'y likod. Baybay am di taa. Tausarin tanto no makaipatakder ta iti may sapay abalay ta. Ay na, imposible ang mapasamak daytan. Bakit kan lakaytan? Iti anya pa'y laaga po nga agipatakder ta iti balay, ket adda lang aruden balay ta. Amumlaang aya. Pati dagito'y bisikleta ang nagsukatam, nakatambak dito'y. Di mo pa'y laipadawat. Baybay am laka di dita. Apay aya pa kasi kuram dagita lina. Pati kutkutson nagado dito'y. Kas kada pilpilid tilugan. Ket awan matlugan mo. Di mo pa'y laibulang. Baybay am dita ko naklagarudan. Mausar tanto dagita. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Happy birthday, Nana Sitang. Ay, agyamanak, ay da. Mangan kayo laang adi ka agbabain. Una na. Ni, apay akas ladyak makita da Nana Lina. Adda. Napanla nag-CR siguro. Ay, nilakay na ngay, Nana. Ada? Patsyam nga umay dayjay. Umay aya dayjay no adda pasken. Pulos. Isuman la ti kaaruba akas jay. Kaslaawan kaaruba na. Ngarod nakalaslas tog. Nakamirog-rog ka na yun no kwa. Di pa'y umisa mapulos. Talaga siguro akas jay ti kinatao na, Nana. Wan siguro nga maday tikas jay nga style na. Makapaungot no daduma. Apay, manupay ti kurang tulugan. Santo agrobwat dispatcher. May salangin, tata. Ala, bayad akong ti kurang amay sa. Tapno mapanin tulugan. Nakabaybayag tamay sa nga urayan. Bayadan ka nun ni tata ti may sakurang. Manong driver, larga! Oh, anto'y ti bayad ko. Dua a tao ti bayadak. Bayad! Pakiyawat yun, EJ driver. Ay, mabitlaan! Oh, sumangbuta! Ne, apay nga insardang mo, driver. Kat napuno tayo nga rudan. Binayadak nga rudan tayo kurang. Ay na, agyamanak, nakasangbutak. Apay nga aking mamat katonyo. Kat binayadak ti may sa akurang na itay tulugan. Nay, da kayo matgayam na ito, angkal. Last trip ka nung aminan, angkal. Ay, madi Isubli yung nga rutin bayad ko, driver. Tapag plitsyam dahil ti kimamat. Grabe talaga day dyan nga angkal mo, bakit? Awan konsiderasyon na. Kaanakan na kapaymod ngarod nga asawak. Ngarod Ngambay-bay amon. Saan aday ta ti paka-stress am lakay? Ay, jak ba't ngarod malikli ka na panunutan? Awan mo't sabsabali. Ngam pinabayadan na pa'y ladipletik, mate. Panunutom latan akasapulan na ti kwarta.
Pagkatang na siguro iti agas na wanwan niya. Jak ammo ti ibagak, bakit? This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Agbakwit tamatan lakay, tani, sumangpetun ti bagyo. Amangan numaislide manen dito eh. Saan mo't siguro anapig sa? Amumlaeng aya, alakit din, tulungan na kun nga agbakwit. Ang mga nuserken ti agtatakaw to'y balay. Sapay adu ti matakaw akagawaan dito. Anyat na patpatagken ka, dagiti kagawaan wano ti biyagta. Ala, umunakan, ta sumarunuak. Isimpak pa'y dagiti rumbang ama isimpa, bakit? Ay na, madanagan akong tunyo. Di mo't la umay ni Uncle yu dito evacuation centeron. Anyat ko na ayante. Kuna na nga rod asumaruno, ngam awan meten, nagpigsan ti tudo. Ala, tayin ka man kitaan ije balayaw. Mangikuyo kak iti kakadwa kantay. Alaman nga rod tunyo, agyaman na ka. Ay sus, nag-slide mo't gayam dito balay da antilina. Katnay, Allah, nagaburan ti kagudwa ti balay da. Ha? Ni Uncle Soto! Uncle! Ayan nyo! Ha? Kakadwa, umay kayo! Tulungan tayo na Uncle Soto! Anyangay, dandani ka na tayon Soto. Nagtangken tumot ti ulong. Kasanon no awan dagiti kalugaran ta nang ispalken ka. Malamlamayan ka kumaitan. When garon, bakit? Kunak numataya kidyayan. Kunak no kanibusan ako. Utang mo ti amin kadagiti kalugaran ta nang tulong ka. When bakit? Dakpay kaya't timatay. Naimbang ta na ispalakpay. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ala kakadwa, pag titinulungan tayo nga ikatun ti dagaan na igabor iti balay da Uncle Soto. Tunyaw, ayabam dagil ti kakadwam, tagmerinda kayo pa barok. Nagluto ni antim iti suman, kan kasabakik, kan gimatangak iti mais. Ne, nagadumot day tan Uncle? Wen, tapno mabsog kayaw. Di kay madanagan, tatangdanan kayaw. Ay na, saanin Uncle? Basit labanag day toy. Basta, tangdanan kayaw. Takababainan kada kayaw. Kano malam, agparti tayo iti kaldeng asidaan tayo. Tagsasango tayo amin. Ayaban tayo mo't dagiti daduma pa'y akaruba. Ha? Kat alaak da ito nga gundaway nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pagbabawyak dagiti bidot ko. Saan gayam arumbang ti maragim bubukod. Awan apulos pakibiyangak kada kayo akalugarak. No adda buludan nyo kanyak, iimot ko. Ngam ita, kasapulak mutlagayam titulong yaw. Iso apasensya kayon, pakawanendak kuma. Ne, ay na, nagsayatan na kita nga ibagbagayo itanggay. Gaputan na kaamiris akon, barok. Kat ikarek, agbalin akon anaparabor kada kayaw. Kas pang bigbig ko iti utang ko anaimbag anakam kada kayaw. Nay, inruar mo mutan dagita nakatambak agam gamit ijay likod lakay. Wen, ta inayabak dagiti kaarubata. Tau may dakitaan no kayat da nga alaan dagita. Ha? Kano adda bumulod iti tolda ken tugtugaw. Ipabulod mulat ta bakit? Di na kun panunutan pa'y. Tamanipod ita, dakon agim imot. Sursurwak tagbalin ana parabor. Tamababainak kadagiti kalugaran ta. Itilaksid ti kinapaidam ko kadakwada. Naaramid da pa'y latinang tulong kanyak. No kasta, nagbalbaliw kan atalaga lakay. Wen bakit? Kat surimot ken ka.
No nairamraman ka iday, gapo iti kinapaidam ko. Ay na, maragsakan ak itin ay tamang mangagkukan ka italakay. Agyaman nak, tanakaamiris ka matlaangan. Tiyan mo kawanan pa nagbaliw ti asawak, takunak no na ito lang nandikas dyan nga ugali na. Ngam saan mat gayam. Tano kasano ti kinapaidam na iti kalabas, isumat ti kinaparabor na itan. Kasla imposible ang mapasamak, ngam posible gayam no lakit di tapursigido ti tao nga agbalbaliw. Alakastan, tugayam mo, Lina. Alagagayam, di tanti nagpatinggan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod kini Kabsat Jingjing, wano Jongjong, ti may drama ita. Dito'y drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Catherine Gay de Ocampo from Mary Jane Manglalan. Ni Mar, Arlene, Ashley Torato, dita Milano, Italy. Kan Nanay Guring, kan Tatay Fermin Biares, dita Aurora from Sali, iti Hong Kong. Kastoy man ti kunanik Kabsat Jingjing wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tamasikuran ak tawan matlat agbalin a nobyanan. Masaya nga anak namin ta nakatataer nga mawan paylat nobya na. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Tatang, rumwarak mampay. Amangan numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanayin jingjing. Jongjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amoyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanayin kunak. Kuyugak man ni Rio, tatang. Agpakpakuyog ngamin na mapanagaram. Mabain kanukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain ngamin di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganap mo amang kuyukuyog kin kwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo, tatang. Kaya't ko latulungan mo ta. Day talat tagar-ari man. Tararamidan yaw. Sana siyak tagar-aram, tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayar-arman na ya. Mawanday jayan. Nakiasawa ni Tisabali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Iso asabali man ng arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mo ito na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram, tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram ka din dyan. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak mawatan, tatang. Amuyo akas ti kinataok. Jak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kong agbalin nga asawa, tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoita Drama. Jongjong, ditan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin ijitalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din tani, sayang taldaw. Jongjong, Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie, ni Rio. ah? Ay, sagutak pa ya, Jongjong. Kawan na. Pasut day ta ti panagaram. Ikam matitisagot ah. Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Ada ang agungat day dyan, no kutsyak ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagasta lang arodan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolate ni Riyaw. Amangan no di mo pa yan mo. Amok a Jongjong. Sasagay sada at alaw, kadananang kentatang na. Unay kamutin. Talo, tapno I love you. Ah? Apay, agay labyo ak adagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon tupay ngay. May mayat may bagam adagosan tirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang aron,
Mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta, umay nakakano arman. Ha? Allah, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo, awan pa'y nobyam. Single talaga to gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa inobya na. Kat si kakano ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakad. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, Neryaw. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Ay ni, naggastos ka pa hilang. Kahit nagyaman Nadagaan nga. Ni, agkalimduusan ka mo ni Rio. Kwa, nadagaan amin. Rumwarak man bit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadagaan nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Rio, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, ison samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito'y. Ni, insenyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanan. Ay, unay matanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ngamin. Ang mga no agatakiak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagik. Kaya ta sa wanday ta, talagang agayat ka ni Lovie. Magnerbyosak mo, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Lovie. Mabai na ka makipinrengken ko na. Sabi no agnerbyosak, kasla makasangitak, Jongjong. Nalabas mo't na itan. At dagat kastan. Ano, agsubli tayo di balayda. Saanan? Inton mamin saanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyamanak, nana. Apay, naggapuan yung manon. Ije balay dalovi, nana. Mapan kumaarman ni Neryo ngam. Imuna mo tinerbiyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Un nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantag balin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimmawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawak. Manag apaka-stressa. No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na, agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalakin tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mari Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, adda ni Jingjing nga anak ko, di ta balayo, Mare? Ay, remor damot kininiryo paray. Ay, iso, matlajak man makita di balayin Kunak no aglaba, rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wingaraw.
Ay, nagtataar ken nagpipintas siguro tagbaling nga po ko tan isuda tagasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo. Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Neriyaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Nga ron makiasawa ko mga rutang. Tapno saanan nga agbulbulak ba? Walang ron trabaho nan. Bulakbul pa lang. Imbes nga agtali na idlay je balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang nga tati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sadya anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat na nga klon kankwana. At dantulat ta siguro mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong. Ni Rio. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Nerio, merienda. Aywan, adda ka no itad ni Nerio kan ka, Lovie. Anya day ta? Nerio, itad mo na adya ko na mga itad mo. Adtoy, Love. Anya day to Surat samot. Wen, Lovie, tama bain ngamin amang ibagay tirik nana. Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basaam tula ang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo ito, pastor ko. Diyak na ilinong Januang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatin. Kunak no imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat Januang ko. Unay matin. Nabanog ta nga may dito, kalpasan na agawid ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, Neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana ko. Ala, mangan ka lang, Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko amasida. Nakababainan, Lovie. Makipangpanganak matin. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray takanayon kayo mat nga umay dito'y balay. Di mo mat lang amin aklunan ng jigayam ko, Lovie. Kasano nga akluna, kat di mat agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon. Nga may mayat matla kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nanton ta agaram kan ka. May baganan tirik na. Awan rik nakan kwa na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikati type ko. Nagugwapo ka mat ngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagam mat. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Tambangan no aramidak ti pagbagam. Sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Papanamanan ni Rio. Adla papanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ko mo. Ipaburas kong to ni Jeka nakak na lang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawin na nang. Uno saan? Parbangon taon. Pasensya kayon ang Jongjong. Neryo. Nabarta kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovie. Agpapadat na yan na nabartak. Jongjong, agawid tan. Narabiin. Di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Lovie. Narabiin. Ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo.
O mo na nga rodan nga gawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ah, Ni Jongjong ti kayat ko ni Rio. Saan ka pagan ano? ha? Anya ka din day tangay bagbagam Lovie. Nasaysaya at numaamon ni Rio tipod no arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitiriyat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat dyan ni Lovie, ni Rio. Rabang na lang, day ta. Sige. Diyak nga rodan gawid. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Jaski kamot ni Rio. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara ta amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngamin pimalag. Jaski ka talaga ni Rio. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traidor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kin naulimag ka. Kaslada na unag apang panunutay. Winaw, at the problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadjar mo. Kanayon ka pa'y aglaladaw. Apa yan? Awan, tatang. Apay di kay makawawa taya. Ya, ni. Apa akas dito anak ko? Nagbalin matin anaungay. Anya nga tati problema na. Wow. Haha. Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay, andyan mapaspasamak kang Jingjing. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawan man dito eh. Ha? Sige garod. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. Saanin na lang. Ay, nakabasolak ngamin kang kuana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuana nanang. Kat no ipabalod nak, aklunak ikarok ti nagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti tayo di agundaway. Nailaw anak nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bari Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, hindi matatang ni Jingjing dayjay. Asus, dayto yan ti pagbutbut nga nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Bari! Uwan, umayon paray. Mabitaang. Imayak Mare, tadadakil a problema. Ha, apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay adanubyo nan aya. Kuna namit aniniryo nga anak mo, ti ama di sikog na Mare. Anya, Iso ano mabaleng? Umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, Mare. Tani, di mo't agsaw di anak ko noan niya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni Rio, di mo ibagbagaan na bartek ta idi nabukal da ito si Kugwa. Anya nga ruti bagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? Ano kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, di natiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh,
Sorry ka din, Jongjong. Pakawanan na kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti bagata kadananang mo kun ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababain no ibagata agapo iti arak iso nagsikugak. Kababay na pakasaritaan ti kasta. Sige. Matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon iji balay dan ni Rio, tatang. Un tatang, yawid kon ni Jingjing. Kit ala Sa pela ko mga raod, tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kay to kumagap-apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing, tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoita Drama. Kinapudno na, Jingjing. Iso ajak mararam idi ni Luve. Tasika, ti kayat ko. Mabainak lang agaram kin ka idi. Tagayim kakat nga rod. Anya? Kun nadlaw ko ngagkursunada ni Luve kin ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon dahil babae. Anya? Loko ka talaga ni Rio. Promise, Jingjing. Di kay baybayan ita anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti sikug ko. Kan nasingpet kamot. Idi damo kontra iti kaunggak. Ngamsanitan. Talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae ni Rio. Oh, agyaman ak, Jingjing. Nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't laangan tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngagsingsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Nakitak no kasano ti kinasingpet kan kinagagat ni Rio nga asawak. Iso nga uray kasto ti kinataok awan pagbabawya ka na kiasawa kan ko na. Tay ko nada nga rodan awan imposible kanayat no ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Katita adan talong anak mi kat masikugak manan iti may kapat nga anak mi. Alakastan tugayam mo Jingjing. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kaya amin. God bless iti tunggal maysa.